hey that so be fire me boss pa o kai kudia yeah e o ka se papa ne ntiapo no also so me pa wachew sa na papa ne ntiapo ampa la sisi me no kasai man e so mo ye ni surgery. Yes, he has to go for medications in Momabi. By MPP. Hey, let's see, Jai. They're making wrong. The NPP wants to choose their party ahead of the man. They want to choose the party ahead of the man's life. Yes. Let's see, me assembly make can be any could be any minister. You know me. Me no kasai. Ntim. Send in the bush here for Bosia for Omo for MPP mpanyimfo bi MPP pan mu bi soma na kora ba kono ye adwuma ayi omo na Ghana card for national certification authority osoma no e ma ne kokko hu na busuafo no nzi busuafo no ka chom se omo hodi won kakra na papa no aso no ko ho niamfa ye niama awurade hu ni pa mo bo awurade e de sabu na wi se japade nyina na sa wo hwe wo kra nkwa e de mfa so na binya ba fe ko meso matete nsem bi se ai Kwesa ne me de na ma twetwe no ha ne pa. Frank Martin nsem say. Yes say I didn't buy no. Na Ntim yere. Abusia JFK ya wo ye General Secretary edema NPP amanyoko no e de krata beto monte so kire campaign time enso ye enu nti wo srempinifo no se ebeya obi a emfa ne nema egu from se ebeye na party no betimi afa na ntuma pa ede afra na afi wo mo hwen kafi asem ni wo mo wi a na campaign bia wo ho a wo mo de ahyehyɛ so JFK de sa krata beto monte so chia wo mo de wasa wo muslim o ma afa buo bia ama no eno na Ghana fo ebisa says JFK ena aka asem ena wo mo enti a chairman no owo he ya chairman so enti mi fa ne nan ensi form ema ne ekoso wo party no eto entwa eno ena ensem a yatete wo monten so kyerɛ chairman no bebi a woda no ano aye de ne pa de senpai bodenden ebem ehin na chairman ne da obusia eno ena ye de ba beso wa beso so be mi subscribe no so now the bell na ka ho se ne be na upload ni to one o ne first person here won say ebidi kan akabi na say so be NPP amanyoko no measure to say ensem nyina aye bibia aye basa ene we to manu we dia so mesi bono na we nso ene de enam ha na afi ekwakoye se honorable Ken Camp ene Dr. Muhammad Bawumia Camp wo ma ka kire so de wo na mo tenten wa hosa eno ena JFK ehwe ade ekoso no enya ade bebo party no eno nti wo chiro krata ede ba bonte so se obeya ko srempinifo no se abra party no ede be campaign no emri sabe yo mo de eye bra wo mo eye tutuye ede ahwese party no ebetimi asan afa ne ntuma pa ede efra biem ama ne ekoso party no adwebro aba eno nti se wo mo bibie de akomo hwe na omonye internal potholes na aba no ewi omo bia na afa de ye bie kwamato ho na obi a abone nto a aye ne campaign aka nensem eso omanfo no delegates na ni a omo ato aba no ede na so JFK ede sa let's say ebeto mountains no ho abusia wo ma fa JFK asem no anya hwe a wo koso a na campaign ahodo na ya na wo mo eye eno na Ghana fo ebisese na chairman Ntim ewo hefa ene ebebi ekoso ewo NDC amonyoko no yenya panini te se ese dunketia e mane de nan esi fom e ka se ceasefire memo bia ka se wo party ma bia ampa so obi aso ankasa ewo party nim eti se we bi ekoso ewo NPP amonyoko nim dia ene nanka nipa a wose wo kasa ne odin nan si fom na waka obi anu tum ewo party nim no eye chairman Ntim ono so ene etu ene aye ni hu na busia eno na abeto monten se chairman Ntim we wo yare no ho fa no kwa bebi a woda no ano aye de ne yi pa busia yenko tese ehe na chairman Ntim woda yare bempo na eye no chairman ye dementia on tiapo entuba shane so an no me sisi ye nyina no that is why unso wontimi unhunu say he's coming into the picture asisi dementia na ade I mean kan kire dementia is the loss of connective function, thinking, remembering and reasoning to such an extent that it interferes with the person's daily life and activities. Hey, chairman ye dementia they made it no on tiapo to be shane so an Ntim one pass and Karoma be koso. You see him every week kakaliye, but you see him so be abo ntaba bekasa. Na so bekasa di dem no munyade. I want to give you certain kind of example. Where do mo ye you know, omo koto, pa mu be fra ka se mi tell Franco. Ntim on the microphone ni mana. En se mo ke kan no. Aso the number bi kura. I'm saying really. What's
Because the person is a big man in the New Patriotic Party. Bant was a Pentecost. I'm saying now Ntim J Michael and some more kaka kwa no kwa mentiase. Now hobby. I'm hobby. Into the baby. One tiapo. Chino maybe one air coswa. Bia young who's a pane bab on to become bianas. No should understand him. But is it dementia? No, like you make my take action, be one or take action. And I bet my try. Yes, make my sons up cram one sign, the building class on one sign. Even my bopomedia swab when when my yes, when Mark said national chairman say national chairman say national chairman ni mo he. And I bet me take this we are say I don't be oh me ba. NPP pan mo be suma na kora ba ko no ye mo ayi o ma Ghana card for ayi national certification authority. Osuma no e ma ni koko hu na busuafo no nzi busuafo no ka che om say omhodi on kakra na papa no aso no ko niamfa ye niama awurade hu ni pa mo bo awurade e se mu na wi se japade nyina na sa wo hwe wo kra nkwa e de mfa so na benya ba fe ko meso matete nsem bi se ai kwesa ne me de na ma twetwe no ha ne pa fe ko matete nsem bi se ye se ade ba ye no na Ntim yere oba odo ne kunu pese ode ne tukwan ani ye se omo so mo ntwen nanka Ntim to asimpapeni nanka Ntim fire document nyabotre ay election reforms okay electoral processes in college no in the party yes on person mo mafia no omo ye no ma bi and mo mani beba mo so mo camp for mo ni beba mo so no ma di kan some mo smart omo ye hurry up yes man omo hurry up chama mo mani beba mo so no no ma wie bibia asana mo they want to use him as a decoy as a national chairman. More reforms the processes that inure to the benefit of one particular person at the expense of the party. I want to ask, I'm asking questions. Paimo bene wo MPP mo suma na kra mani call Ntim mufie. E wo ka che Ntim abusha for so mo hold on with his medical person on the kwa buchire no. For omoneko UK for say. Me say me nyam na me ka me bisa. E de nkwa na ye pa ni wiase. Yes na ire kwa di kan de ni dwane. Ne ko sie my Ntim abusuafo kwa korop asem wo Achimota police station any also what de ne eno no abusuafo ne se wo de edition no so bi party pen form person mo yusu me kunu di bone me kunu so yare Etabusia chairman Ntim yare ho nsem ne kwa kuti we na Ghana for HS akom eni nchimu enti na papa yi ye hu no achesa but ne won ka no kra wono HS ne watete no ye hwe kwan se NPP akache no omo de krata bi ba ababedi adanse se ampa chairman no ho fa no anase e bia kwagina ho me kakra ana ha no ana de empo na ekoso e wo chairman ababu Ghana for eni NPP for airport ye wa twenye ne bebe bia na de ba basu ati for mesre se obeja wo comment e wo video ya se no e de ama me na fi o me subscribe button so e too much e ya kan na fa ba on the count so na be na upload me to the first person ya won sa e bi kan akeli all the social media handles so ko e too much e also all subscribe no like no share na unia bi so enye bi ahwe that gold enemy Macron. Ye kwanu man makro ma ye nyi prebu wo kwan so. Wo la la. Odofo he de ne wo hawe de ne wo dadwen. Yare be na ye kwan kwa wo de chenchecheche a wonya no aduro. Ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e de ama. Eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase. Se sunsumu yare bia aye okwanko. Dr. Edikre wo and na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem.